Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aglilinipat tayaw. Nay, apa yang kastang tintisaom na natuyang? Ibagamkin ni Kapitan. Aglilinipat tayaw. Nadi kastang ibagbagam. Aglilinipat tayong arudaon. Anyaya ti basol may kan ka ti bagbagam ti kasta. Apay, basapol ti basol, tapno aglilinipat tayaw. Ibagam day takin ni Kapitan, nalawag kwaraw. Ay banang, darasam ti agluto at mabisin na kaon. Uray sa kanggay, mabisinak mo tayo. Si kalay nga yan. Ay mabisin kami ka ni Kwaraw. Gandani akong makaluto. Ay umay ka manan makipangal daw Kwaraw. Ay, saan mo't Adalang umay ko ibaga. Anyat ibagam. Dahil baga ni nanatuyang kanyak. Ajak malipatan. Aging ka ajak maibagakan ka. Anya nga dayta? Aglilinipat tayo ka na. Anya? Unang gal. Ay, makakaungot itin baga na dayta. Anyat imbaga ni Marituyang kan ka. darasam ti agluto kunak. Umay ka pa'y lamaki istorya. Nasken amamwak inteng. Taday je ako marek. Nagadaw ti binulod nan abagas kanya. Una namat nga aglilinipat tayo ka na. Ay saan ang mabalin nga aglilinipat tayo? Ay win saan ang mabalin? Nasken asukatan na pa'y dagiti binulod na abagas. Jakmat mabalin na basta lipatan ni Marituyang Tapayang kay. Kino imutang kanyak. Adda utang na ken ka. Dakla. No umay nakpay utangan iji barangay hul. Nay, awan nga ro ti aglilinipat no kasta. Badaw, lipatan tanda kita akarubata. Nagkunaking ka. Siya kinangibaga. Lipatan ni pare Inteng. Akanayon ko apagbulbuludan iti martilyaw. Kas kadaragaday. Nadatari maanak iti balay. Di mon sa pay insubsubli dagiti binulbulon na. Wain, nakasapulak pa'y. Kano di pa'y napalabas atawan mo a binulaw. Ita, ibagam alipatay ni parinteng. Jakton makabulog king kwa na. Uray ko manod damod sa balya pagbuludan. May. Iso nga raud alipate maun. Tasaan mo nga isubsuble dagita binulod mau. Ay, saan? Nalakaya ti basta manglipat. Sursur mo ma. Isuro ka. No masabat mau. Saan mo napanpansinan? Kasta lang, tarabidam! Marikwanag, nadamag mo ka din jay kaya ta mapasamak ni Marituya. Anya day jay aya, jay imbaga na kanikwano. Nga aglilinipat tayo laang ngay. Imbaga na day ta? Wen maray, hanggang apay ngay, akas lamadanagan ka. Ay, saan ang mabalinti kasta? Isumot ti kunak. Saan pa'y anakabayad ka dagiti utang na diti tersinak? Ibaga nakiden nga aglilinipat tayo. Ay, saanak nga umanugaw. Ay, uray syakmut Taado ti binulod na abagas kanyak. Ay, agasam nga iti kinaatindog ti listaan na diti tersinak. Manumatan asa ko ti bagas ti binulod na kanyak. Ay, awan ti aglilinipat, maray. Ay nagpigsamot ti angin, inteng. Ewan nga raw. Itaman pa'y. Apay, awan madlaw mo. Madlaw ko anapig sa ti angin. Win nga road. Agun uni pa yan ti hero. Ay, matuktuklap samot tan. Ay, Kwaraw, mangag mo na jay. Wanang kay, mangagaw. Ay, nangag na ka na. Apay nga isungay ti pangibagaam. Kat sika ti kasarsarita. Ay, umay ka sa manan makipangan, Kwaraw. Ay, saan mo't ang kay? Amot asan pa yan nakaluto ni Antay? Ay, talaga asa anak pa'y nagluto. Tanay, madandanaga anak. Gapo iti nagpigsa nga angin. May tayab samot tanti atip tuy balay. Madanagan ka ka di, Kwaraw. Saan? Tapay ko mamadanagan Na, awan apulos dadanagan nyo. Madamdaman tunday tagdanag-danag. Magan tayo pa'y nga umuna. Iso nga in kagluton, banang.
Ingka pa'y ilan sa jay maitay-tayab nga atop, inteng. Jak pay nga rod nangan. Ibaundak manan nga. Kat, asino nga iti ibaon ko? Ni Kwarog ah. Ay, Kwarog. Huwag na nanggain. Siya akong timapan mangilan sa itiiraw. Ay, yung kape alang ti martilyo binulod ni Paribadong. Na, saan na pa'y nga insublay? Kasaan pa'y mat? Ay nakat, no ibagbagan ni Marito yang aglilin ni patayon. Na, at dapay gayam ti saan daan na isubli agamit mo. Sige, tamapan ko alahin nantay. Ay, alah ka anakan. Ay, naganos talaga dahi ti aka-anakak Nataraki pa'y ako nam. Ay, wala. Nataraki lang aro din. Naanos pa'y. Adamin kan kuanan. Isungain kan. Nagpig sa tiyangin, tataba daw. Ay, huwag nga raw. Dandan ni Jack Lukatan day tuwiri daw. Umay ko alahin di binulod mo kan no amartilyo ni Uncle Kaw. Kanya, martilyo. At mo, binulbulod ko ang martilyo kingkuha na. Adda ka now. Iso ti papaala na. Ay, awan ti binulbulod ko ang martilyo, kuwaraw. Pudno ka di ngawan. Awan, kunak lang arudan. Kun ibagam kanyang kalmaw, ngaglinipat kami, ngagkumpare. Ha? Kastamot lang timbaga ni Nana Tuyang. Way, kinupyak lang. Kanya nga ti baga kini Uncle Kaw. Awan ti sublay, tawan mo't ti binulod ko kingkuha na. Kun ibagam, lipatin na kaun, kas kumpare na. Gayam ti sumong badong. Ay, kuto mo na. Sinuruan na gayam. Nalaing ka pa'y nga grasawn. Way, da sinuruan na nga raw. Ita, awanen kumparay a kapitan. Awan matan ti kukumarek abanang kanpuanang. Ay, kasta talaga ti mapasama ka. Saan da kaun apakibibyangan ita? Saan mo matan ida, pakibiyangan? Awan matan ti agsingir kanya. Kaya, awanan. Kano ado ti utang ko kadagita at tao. Ay, isumala ko ng mga aglilinipat tayo na. Ay na, kasta talaga. Awan gayam pagbayad ka. Ay, naglaing kan tuyan. Ita, ibagamon ti kasta. Ay, naglaing kan nga panunot iti wagas. Tapos saan ka nga agbayad. Ay, very good, tuyan. Talaga adakkel a problema day taan na panunot ni Marito yang ngaglilini patayaw. Win nga rod, Mare. Ultimo martilyo ni Inteng, saan da kayat nga isublay. Kasano dagiti utang ni Marito yang diti Tersina? Kasjay nalatan, ay saan mo ta mabalin Ay, uray dagiti bagas a binulbulod na kanya. Saan mo't amabalin akas jay nalatan? Kita man dati tirsinak, Mare. Oh, kita anyaya ti makita. Ay, Mare. Awan mo't naka-display kadagita istanted. Nasaya tanadlaw mo. Na bulong mo't langan ti mamaday ta nakabiteng. Nagango pa'y kitdeng. No saan nga may agbayad ni Marito yan? Ay, kapilitan amang rike pakaon. Na awanan paggatangan mi itinalakan no kasta. Talaga nga awanan, Maray. Abay, makatawar kayo dita sa Bali at Tersina. Ay na marikwanan. Ultimo 5 saan da kayat nga agpatawar dagiti duma at Tersina. Dito nga Tersina. Ay makatawar kami iti adaw. Isuga day tati ko na. Patawar apatawar ka na kayo. Kanayo nakmat nga agpautang ka ni Marito yan. Ngem ita, ibaga nakikden nga gilinipat tayaw. Ay, sana mabalay. Ay, anday ko. Ay, kumanadil ka mat na. Maruam kan. Ay, gusto mo na. Agangin tumanan. Di mo pa'y tinarimaan dyan maitay-tayap nga atap. Ko. Nangagmumot di imbaga ni pare banong ka ni Kwarog nga awan binulbulod na ang martilyo. Ay. Una yan. Ay, nagmaditi galad dagijay nga agasawa. Ay, aglilinipat gaya ba? Sige, aglilinipat tayo man. Kahit kasanon nga jay bagas. Lipatan mo Ay, jaklakit di makaturog amang pampanunod.
Ay, sus. Na. Irugi naman ang tiagangin, ani. Kunakon kay. Ay, ayan di kwarog. Ay, apay ani kwarog ti birukam. Ay, ibaon ko man, tarim na ti atap. Na. Day talaagi babaon ti amom nga ramidan. Sikan ti mapanmang tarimaan. Ay, di mo bagbagakin ni Uncle ko nga dak dito itersinam kagawad. Day, apay, ilamlam mangam ni Kapitan. No, jak ilamangan. Ibaw nakmet nga umuli dyan atap ti balay da. Ay, tama lagayam. Saan mo napaulyan ni Kapitan, talakayan. Imbaw na ki balay da tataba daw. Nabain na nakijay. Ita, sa bali man ang ti pangibaunan na kanyak. Ay na, ingkalat tatulungan ni Kapitan. Kasano numatinag ijay bubong da. Di awan tun ti Kapitan tayo na anaws. Ay, hinak nga raw din tulungan. Badaong, mangrugin nga agangain. Ingkantari maanin jay diding adanda ni maitayab ti angain. Masadutak pa lang ita. Madamdaman tan. Namin anon nga imbaon ka. Masadutak nga rod. Imbag jay atap da Kapitan tanatari maanon. Patsumay. Kabailan na yan ni pare inting ti umulay. Ni Kwarog tinakitak anang tarimaan. Ay kat no kasta, si kamot tayo, ti mapanmang tarimaan, dahi ta diding ti balay. Naglaing kan, syaki dahin ti baon mao. Ay, agure ka man to yan. Kasano ang matarimaan ni Kwarog di atap da parenteng? Kadyak pa imot insubli di martilyo na. Nagadua pa muspusan. Dahi talaang ayam martilyom ti kasapulan da. Esas, pimig sa ti angin na. Ay, delikadong santo yan. Ay, naglaing ka talagang agtarima ni iti atap. Mabalin kong ti mga sawang, Kyle. Mabalin din. Day, daragsak kayong agulitag Wanantay, tasanan na maitayab ti atip ti balayaw. Uray agangin iti napigsa. Palakpakan ta di kwarog. Na, apay di kag palakpak banang. Na, kasano ang makapalakpakak? Kaasimat da pari badong kan marituyang. Ha? Na, Anya tinapasama kadakwada antay. Ay, naitayab jay diding ti balayda. Ay, kaasi damot at talaga Win Kahit, anya nga ti planom, inteng. Apay kung mga plano akit, kung nadangarod nga glilinipat tayo. Sana ya kwarog. Katuan mate, sak amis mo tinang ibaganda. Nanggang mau. Na, kasta ka diti panunot ti adanakam na Kapitan. Baybayan nalatan dagiti kaase akabaranggayan na. Wan mo't ngagpaiso ang Kyle. Ay, saan kan ngagsaupay? Mapan yung tulungan ni da. Anyat makunang kwarog. Inta na Kyle, kasi damot ngagpaisaw. Ayan na ngay ni Kapitan, kandagiti opisyales sabang tulong kada tama daw. Ay, awan da pa mate. Dagiti ko kumaray, ayan na ngay. Apay ngagberok-berok ka kasta. Itataka sa pulan tayo da, isumat ti kawan da. Apay, adda kabaw munto yan. Kano si katinang ibaga, hindi nga aglilinipat na yan. Ay, wunan niya. Ang kunkunak lang, dayta. Naibaga maun. Saan mo na mabaling nga ibabaway? Di ka nga minagan-anad ka na kiti balbalikas mau. Jangarun kaya't nagbayad iti utang kaw. Anda ka ita. Datan, ti kakasay. Awanan ti mayat amang tulong ka data. Ha? Badaw, da Kapitan kan kwarog mo ti sumungan. Umay datan tulungan. Ay, wang. Ay, pare! Adda kami dito, oy! Nagbibiting kami dito yung digiti balay! Anya ngay day ta itid mo kada marito yang kan kabadong maribana. Daytoy bagas akanunda, takaasi damot. Pudno day ta maribanang, awan pa'y iluto mi akanon may. Si kangay mo't marikwanan. Anya mo't day ta nakasupot nga itid mo. Dagiti grocery nga itid ko kadakwada. Agyaman nakada kayo, ako kumaray. Kita manday ta marituyan.
Uray no imbagam nga aglilinipat tayo ide. Tinulungan da kalata. Si Kapay tinatangsit nga agsaong aglilinipat tayo. Ay, kwa ko kumaray. Ibabawi kong dayjay nga imbaga. Nalpas mon anay baga mare. Maibabawin pa'y ayak at nasaktanan terik nami. Siya, saan lang nga nasakta terik na? Nalugi akpayan. Makitam tikas ta nga aramid mo. Ay, sus. Isumo lagayam akanayon anak karikop jetersi na marikwanang. Mala, di ka madanagan. Takalpasan da ito anapasama. Agbayad akong. Kasano ang makabayad ka? Kat kunamot nga aglilinipat tayo. Iris day dayon, Mare. Sukat akong itikastaw. Agnanayon tayo nga agpapaghayam. Mo kunti bagam na natuyang. Nagsawag pa'y lang, un-unaan na kao. Katno ko na meeting aglilinipat tayam. San aday tati ibaga, kwarog. Di kayat ko nga ibaga, awanon tilinipat. Kunak man na. Awanon tilinipat, kwaraw. Ay na toyang. An nadam ngamin ti balbalikas mo. Nang rona, no saan mo mat amatakdaran. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Fuichi Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebutazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapoy asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makadlaw kan tuyan. Woy, makadlaw akaw. No agmula ta dito arubayan, agmula may naparinteng kang maribana. Ay na, idi pa iladamaw, nadlaw kunday ta. Apay dagito akaruba ta. Agtutulad dan sa amin. Talaga mo't atultuladin data. Kita tumakder ta. Nay. Tumakder ta, nay. Ay, padasa mga aginat. Oo, kita ang badong naginat mo't ni Kapitan. Ay, talagang agtutulad Ay, padasak man akod-kodan to'y ola, kahap. Nay, kinudkudan mo ni Mariban ang giulo na. Ay, badaw, agtugaw taman. Takitain tanot tuladin data. Ay, why? Agkitan tang agtugaw. Sigay. Nagtugaw daman. Ay, madintuyang. Talagang agtutulad da. Mare, gumatangak man iti tinapay a meryendaan mi kan ni Enteng. Agpili ka dita naka-display, no anya ti kayat mo, Maray. Nay, maribanang. Umay ka gumatang iti tinapay. Wen, tanabisinan kami kan ni Enteng anak mulmula ije paraangan me. Agtutulad kayon samot kin ni Kapitan. Anya nga agtutulad nga ibagbagammet marituyang. Ang mga nuwag sinungbat kayo dita. Ala, gumatang kayo ki ide. Umayak gumatang iti tinapay. Kita amday ta. Asino ti agtutulad ka data. Nakitam lang agpilpiliak iti tinapay. Isumutan ti gatangam. Apay kumatuladan ka? Ala, agpili kayo iti tinapay agatangan nyo. Day talaman ti diyo pag kinaawatan na. Talagang agtutulad da, badaw. Apay anak ko namday ta. Agasam, idi na pa nakgimatang iti tinapay ijay tersina ni Marikwanang.
At damot ijay ni Maribanang agumatang iti tinapay. Aya. Apay asanda nga ta makapanunot ti aramiden daya. Tutulad da nga raw. No rumor ta mapanagmula, rumor damay. Ay, awan da kita. Agtutulad ta kano, Inteng. Nagkuna. Ni Marituyang. Tultuladan ta kano amin nga aramiden da. Nambarak at tuladan ida. Ay, kayat ko nga ruden asong batan ni Marituyang itay. Partakam ka di tag merienda. Ta inta ituloy tag mula itirwar. Isuda at tag tutulad. Napandamat intuloy tinagmula ije paraangan da, Inteng. Tumalyaw ka, tumalyaw damay. Dati bagada nga tutulad. Kita man. Agpayapayak Sige. Oh. Agpayapay mo ni Marituyang. Di isuda tinalawag nga tutulad. Anya nga tati imulmula da. Natang siguro tag tutulad da nga ron. Anya nga ta anatang. Okra siguro kun kamates. Uray nga ta marunggay. Ay na, agtutulad da nga ron. Tinulad da amin na dagiti mulata. Apay nga talya-talyaw ka dito'y parangan, may kwarap. Ngay, tinalyaw ka lang, Mike. Agungat kain. Ay, saan ka palubusan nga galay tinatay nga mula may kininana matuyag? Napay ko mga agalak itinatangyaw. Kat nagadumot ti mula da angkel kan antik anatay. Anya tinatay nga mula da? Kasmut lang dagitin mula yung Tutulad da talaga. Mas adadaw pa itin mula da anatangam da kayaw. Sigurado ka? Wan, naglalang tao. Kanad ado ti bunga ti mula da. Marurudak kinitata ba daw ang kagawad? Apay. Agasam, 5 basak lang di balay da. Pag suspitsaan na kaon nga agala ka no iti mula da na tang. Ay na, kasta na talaga. Ado ti lumablabas nga inungungtan na no kasta at tumalyaw da iti arubayan na. Di na lamaw. Mas ado ti mula da angkel kaw. Kawan. Ni angkel kaw, sana na imawt. Agala ti amin na kayat nga agala iti mula daan na tang. Kawamot, dumawdawat ak iti natengda. Pudno ka day kagawad. Kano ka na yon? Inaldawak sa pa mapanagal-ala iti bulong ti marunggay da. Ala, saan yung arod atultuladan ni tata badong aan nakaimimawt? Maribanang, adda akmanan. Ay, adda ka manan, marikwanang. Umayak dumawat iti natengyo amulayo kan ni Kapitan. Wenlat ta Ado tinateng midita. Aguma ka nga agala. Ije ko maayan da marito yang adumawat ak amok nga agungot da. Wen, adon akaaruba ti pinabainanda. Kasla malawan ka sa pulan da iti kaaruba da. Saan imas tinateng nuyim imo? Pudno maray. Bayam, ta iso dalaang ti agsida iti mula da anateng. Apay nga ta. Ay na, di mo man panimidan day ta inlutok anateng asidaan ta. Damdamagal nga ron dito'y bagay. No apay nga ta. Apay nga ta nga, anya. Apay asana na imas na ito'y mula ta anatay. Ay, un nga raw. Day tamot ti salsalud-sudok dito'y bagay. Awan ramraman na. Nagtamnay. Anya nga tatiraman dagiti nateng amula da Kapitan ken Mariban. Pakikita-kit nga ijay ti pagalalaan ni Marikwana. Uray dagiti daduma akaruba. Ijay mulaang ti pagalalaan da. Mapankon sa padasin nga agalay di arubayan da. Awan lat di ka pampanunutan. Panggapwam ko maamapan agala. Kainagado tinatingta. Awan nga rod ramraman na dagito'y mula ta adatay. Padasin tamit ti mula ti sabali Nagadutiking nan ko ang kay. Uray no natin lang ti sida tayaw. Ay naimas gayam tinateng amula mi kanyantim. Isumot lagayam ang nagaduti umay agala. Ay, makikitang dagiti agalala. Umay pa agala dagiti kagawad mau.
Ibagbagak nga ron kada ko ada anaskin nga agmula damit. Kasano ngay no maibos sa dagos dagiti mulayo anatay. Tanagadumati umay agala. Agmula kami tumanan kay nanti ba? Nagmayatan ang kay. Nagmayatin nga. Tumulong ka tumot ah. Ah, Talag sitsida mo ti pagalas tuambut. uy, saan mo't unay ang kay? Si kanto pati nangibos iti sabong ti karabasa. Tainal daw ka mga papanagalan. Isagsagot ko lang mo't iti ar mag-abalasang ditadayang kay. Tuyang may lab. Yahoo! Handa kaon. Nagragsak ka mo tan, anaggapu di ta paraangan da kapitan. Naikinwan mo ta. Nagadaw, tinala ka na tingda. Hadwa talaga gayam timula ta. Anya day ta nakasakaw. Ay, tay. Agkuti-kuti mag. Kadaunin na niya. Agtaraok sa mo day ta. Kawitan tuyang. Nangalaam. Hindi kaya. Anya nga ijay. Basta ijay. Ito dudumag di ta balay da kapitan. Hindi mangal-alak iti natay. Imabas niya sang wada. Ay, tinukma ako na. Naglaing kan. Saan ka nga gungay? Napay ko mga gunguta ngay. Kat adan na imas asidaan ta. Ay, kat partsenta nga ro din Talutwa maun. Tamang ano agtaraw pa'y. Kat mangag ni parintay. Maray, apay, anya ti inaramid ni kabadong iji paraangan da kapitan. Apay, napanaya ijay. Wow, nakita. Napansamot nagala iti nating amula da kapitan. Ay, excuse me, Marikwanang. Apay ko maamapan pay lang agala itinateng da. Ka nagado ti mula mi anatan. Mas dawak nga rodno apay anakitak ijay. Napan nala binisita ni kumpare na. Kasano kuma napan na binisita? Kat napan nakimeting ni kapitan ija munisipyaw. Ay, kastaya. Nagmalmalam ija munisipyaw. Kasta gayam. Nakitak ni kabadaw nga adda awit-awit na anak kasako. Kan nakasupot. Anya nga idagijay. Wun nga raw. Anya nga tadagijay. Apay adamagam kanya, kat damdamagak nga rudgan ka. Apay nga main adamagam kanya. Wun ata si kati asawa na, iso arumbang nga amaw. Ay di mo kunaan anatang manantisidaan tay itakadakwaraw. Apay, anya ti kayat mo asidaan, aya. Daytay kuma ada payak na. Ken jay ada karay kay na kuma. Manok, ti kayat mo? Jay ngay kunana na. Kakaok kunana. Ay, awan ti kakaok. Anya nga awan. Kat no, ada may sa akawitan at tarakin ko. Ay, day tangarod kat. Jakmat makitkitan. Ay. Kaya't mo asawan na po kawan. Ay, ingkakitaan. Tapno mapanagnakam. Ay, amangan no ilimlim mga naklaang. Iso ajak makita. Nakman garot kitaan. Ay, nakitam di kakaok ka. Kakaaw? Ay ngay kawitan ko. Itay pa'y abir-birukag no sa dino tinapnapanan na. Mapukpukaw ang gail. Huwin ka rin. Ay, mapukpukaw. Sapay makasidsidak iti kakaok-ok-ok. Tulungan ka namang birok ang gail. Tapno mairaman akmat ang makasida iti kakaaw. Kag an-anwan tangay dagiti mula taan nateng. No ijay met paraangan da kapitan ti kay kayat mo apagalalaan iti nateng asidaan ta. Bayam dita na malaylay. Tapod now, di kunada mas na imas tinatang tikaruba. Inton kon matiliwan na ka ni kapitan. Saan nabali ata kumparig, mate? Natang laeng ti rumbang amapan mo alaen. Saan mo nga iraman nga alaen ti taraken na. Limabas nga raw, kit tiniliw ko na. Kasano nga'y numaamuan ni kapitan? Kasano amamuan na? Isungagtal na ka. O anya, nabirukan yun jay kawitan. Saan antay?
Kakaok kami kakaok. Ngam awan sumungsungbat. Ay, sus. Tinakaw dan Nagadumot ngamin dagiti karuba nga umayagalay tinatang dito'y parangan niya, Wanday. Ay, saan da sumardeng, aging ga saan da maibos dagitaan nateng. Anya nga tanong padasan tanga imutan ida. Kagurad da kan adag iti tawang, Kyle. Na, Ay, inruam mon tumat ngamin ida. di da ko mamairamanan ati manok ko. Sapay kakaiso na apalpalok magagtasidaan tayaw. Inaladakidin. Adda ka di suspitsam no asino tinangala ang Kyle. Ay, adda. Asino ngay? Di mo ibagbaga. Ngam ti suspitsa ket ni Paribadong. Oh, Isumot lang ti suspitsa kang Kyle. Iso matlaang ti suspetsa. naa. Ay, agpapada tayo gayam. Ang Kyle, kita mau. Nadagal alay tinatang ijerwar. Ay, wait. Nimet Paribadong. Di ko na siguro ket awan tayo dito. Na, apay ngay nga umay pa lamang ala itinaten ditoy. Kat nagadumat ti mula da kanituyang na. Paray, apay nga gal-ala ka itinatang may, Apay, dakis paray. Kito nagadua, karuba ti umayagal alay tinatang. Kado ada mulam. Way, nadangam na miimas tinatang ti karuba. Mapupukaw di manok ka akawitan. Sidaan mi kuma. Ay, di nakpapasulan paray. Awan tinalala kakawitan. Apay papabasulan ka. Ket ibagbagak laag may. Awan nga rutin nalak. Apay ngay ako na ni kagawad ko ng anakita na kaidi na minsan nga may ditag. Nagala ka itinatag. Idirimwar ka, ada awit mo anak kasakaw. Oh, Ay, dayjay. kanya nga di nakasakaw. Tila mo ibagbaga na dahi kagawad mo pare. Saan mo patpatsin dahi kagawad mo? Gaputa baak. Kanya't pakainaigan ti kinabaak na iti ibagbagak. Ay, wala niya. Sige man langay. Amin na kon. Wunay, pare. Wunin! Ay, lawlawag ma. Kunak, wunay. Sakti na ngalay, titay kawitan mo pare. Ay, makaungot taksan. Apay nga inalam. Ay, nagkunang nga alam kat kakaiso na manok ka. Ay, makasidsida kami nga rod kinituyang ko iti manok pare. Ay, darom kansan. Pare, ako pare ta. Darom nakiday. Tala ka mo pare. Ay, pagmultaan ka lagay. Ha? So katam di manok ko nga inalam. Day katimutam. Agmulmula manang dakapitan kan maribanang ijay paraangan da. Kitaong ida. Ay, saan mo man ida taltalyawin? Apay, dakas no talyawak ida. Pagmultain naktumanin, di pare tingay. Tumalyawak lang, pagmultahan na ka. Ito na. Saan tumanin mapukaw at arakin na. Ketsak tumanin, di pabasulin na. Pudno mga main, asikatin na nga la ijay tarakan na amanaw. Ay, agtalnakan na. Hindi palagip mo pa ilahag, may. Kasi ako lang arudin na nagmulta. Ay natatabadong, saan ka amamulta no nasaya at tiaramid mo? Ala, agnakam ka nga nunan. Ala, sige! Didan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebutazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kay, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ang Kyle, Apay ang makalulwa ka ko araw. sa anak sana talaga makaasawa. Apay saan? Dahil ta akin natarakim, di ka makaasawa. Binastad nak manan JRR makabalasa nga tagailay. Nagado ang babae dita. Dito laki din ti sang sangitam. Apay ang binastad natin nataraki aka nakakay.
Da sinaludsod na ang kail. Kahit nasong bata mat adagaos. Una, naglaka lang mo di sinaludsod na. Anya ayo day ta sinaludsod na. Dinamag na, no nalawat idagatayaw. Ay anya nga tinsong batmaw. Impudnok nga, awan tinalawa dagatayaw. Tapo na mo't adakas ti agulbawd. Unwit. Day talang sungbat mo, binastad na kan. Imbaga ka awan nalawa dagatayaw. Ngam naglalawa ti abot ti agong tayaw. Anya? Kapay ngamin aday tati imbagam. Kati sumatipod na. Ay kaman igatangan iti merienda ni Kwarog di tatersi na ni kagawat ko anak. Apay nga agmerienda. Pangay ayaw kan ko anak tapno sumardeng nga agsangit. Isumot lagayam analadingit asim mo nga dito balay. Ay apay ayang agsangsangit. Binastad ka no di balasang nga arman na. Nabastad manan. Maikamanon apan nakabastad na dayta. Naminsan laeng. Linawas samot ang mabasbastad day jay akanakam. Ay ingkakit di gumatangan tapno maksayan ti sakit tinakam na. Anya nga itigatangak a merienda na. Ay makaamukan ano niya tigatangam. Payat ko din naima sa tinapay. Oh. Di soft drinks. Soft drinks. Kan tinapay manayin. Nagad-adumitin. Ala. Ay, Nayunan nyo pa iti sa nga supot at tinapay manayin. Panayon pa. Nagadon. Ay, ada palaman na wano awan. Uray palaman namin. Ay, ingkan. Igatangam takaasit ti ka anak. Nasaktan unay ti puso na. Apay, asino ti igatangam iti merienda? Ay, haniman Kwarog, mare. Nabastad ka numanen. Iso aday ito iti pangayayon ni Inteng. Ay, unay matan. May kamanunday tapat nakabastad ni Kwarog. Wen nga rod Dinantumot ngamin amot ibagbagana. Anya ngamin ti damdamagan ti babalasang kankwana. Di nala masungbatan na nasayaat. Dinamag kanu jay balasang. No adda nalawa adaga ni Kwarog. Robbang ko mga min arinukod ni Kwarog jay dagana. Tapno muna at isungsungbat na. Ay, saan mo't nga rod, tasabali ti insungbat na. Ti kunana, nalawa kanu nga abot ti agong ti adda. Ay katalaga ang mabastad no kasta. Ay, ay, masapul gayam nga adda nalawa adaga ti agar-aram abaro. Tapno sungbatan ti balasang. Ay, wen mare. Podno day ta kinunam. Kasta ti uso ita apanawon. Angay, kanak amin dagito yung pagatang mo amirindak Ay, pala Tapno maagasan mo't dayta sakit ng loob mo. Ay talaga nasakit ti loob ka, Wangkay. Ay, angam no ada mabate. Ket kukwa kanya. Apay ko mga ibatsan ka? At saan ka mo't anabastay? Ay, mabastad ako ma. Angam, ay wanan niya. Saklang timangan ka dagitaw Sige nga rin. Kanam aminin. Paray, daman lang damagaking ka. Ano yan? Pudno ayan na bastard man ni Kwarab. Ay, paray. Nakadamagam iti dayta. Saan mo't anabastad damaw? Ay na paray, iso ti pag-iistoryaan da dito kabildatan. Saan mo nga iliba? Ay nagbiitan ang nagwaras. Dahil tangamin nakaanakam kay. Saan na nga mau ti agaran? Ay. Don't say that, paray. Pudno, mate. Sino ko matimalaan na nga? No saan asi kang uncle na? Katawa pa itilukon, Kit makakatawa nga ron, paray. Kapay dito'y masangwanak ti pagkatawaam. Marurudakin ka. Ala, sigay. Mala, mapanak man langin ni jibang kago, paray. Ay, awanain. Sana na makasawa ni Kwaraw kakanakam. At ay bagaking katuya. Kit sigurado nga katawa ka. Anya dayta. Apay, di mo pa nadamag. Nabastad manan ni Kwaraw. Ni Kwaraw? Nabastad manan? Kung naking ka kahit nga katawa ka.
Kaano lang idinagdinamag anabastad. Iso nga ron ti kunakin ni Parinteng. Aday taakan na kan na. Saan na nga mau ti dumiskarte iti balasang? Ay, nagadudan abaak dito'y barangay kabildatan. Ay, nalandingit pa ilang ni Kwarog. Aging gaita? Kat no inibus na jay tinapay nga impagatang mo. Si kaman mo ti mabastad. Napainala ka ti mabastad. Aya. Kunak man numayaten no makapangan iti tinapay. Oho. Di nantupay kaya ti mapanagpasada. Iso amasyanak nga rudin. Na, kat, anya nga iti kayat mo asawan. Ay, pag sidaan ta iti naimas, Anya nga iti kayat na. Inakdamagan ano anyat kayat na. Inaskin ama ay ayo tati ka anak ka. Ikaw kaanakan. Di na pa'y kasarsaritang kay. Na, Kaging gaitakit na sakit pa'y lang ti puso pa nasaktan. ayan na abanda tinasakit ako na. Kat ito yung pusok, Anya, ay luko. Puso ko na dyan mo matap aprosam. Karaman nan, Ha! Ay, sa bagay, agin na si dagdalaan. Puso, dyan. Oh. Isungarod na nasakit na pirme, Oy na. Ay, ibagam no niya tikayat mo asidaan. Mabalin ang kay. Win! Bakit din asaan? Bakit mo na? Tanay, masakita. Ang kay. Kahit ko ti agsida iti karni ti manaw. Ay, sige. Partyan mi kini antim di kalulukmagan amanok na. Ang kangaraw din tiliwan. Na, siyak pa ilang mo't nga anda angkit kan rayo man ati ibaon mo. Sika na! Sana nga ang mabalin na mapanagtilew. Nasakit pa lang ti puso ka na bastad. Na, Nagut-ot gayam ti mabastad ang gail. Isuwain kan. Nagtiliw ka ni ti manaw. Agda mataraken mo amanok. Angam no apay ajay pay manok ko timpasidam kan ni Kwarog. Di ka lang maasyan mo't kan ni Kwarog na bastard nga ron. Kat, maagasan nga ron tinasaktan a puso na no pagsidam iti karnit manok. Ay, una, maagasan adagos. Oh, Ay, sapay la ko mga ron takas ka. ay, tiliwa kung di manaw. Makatiliw ka. Di ka pay makataray. Na, walang bilib. Ikarigatak unay Nay, hindi ka kamatin ni Parinting to yan. Apay, di mo aya makita. Naglawag amanaw, di kam kamatan na. Ay, good. Saan na makamatan? Kita matuyang. Saan na makataray ni Parinting? Lagayan na talaga. Ay na, imbes akatawaam, mapan mo ki di tulungan. Apay ko matulungan ngay. Si Dayan na di sudat yung tilew. Ay na naitiklab ni Kapitan. Saan na matiliw niya manaw to yan? Ay saus ikatulungan nun, kaasimot ni Kapitan. Ay, di naman mulagatan di kas na to yan. Nadakid dawam kin ni Kapitan, wun adagaws. Iso nga ita, ingka mo tumulaw. Ay, wala niya. Darasam, ingkan. Unahin, mapanakaw. Saan na ngayon rin na? Aray! Natiliwan, di ba na? Ay, saan nga ron? Ay, nagpartak at tumarayan. Tumayapay. No, kaya mo, di tulungan ka namang tilew, pare. Ay, unman nga ron tanay. Ay, mabisinan di ko na. Iso taxi da. Una rin. Ay, amumot siguro napastad. Iso masapol at naimas ti si Dana. Ay, nagswerte na kuwaraw. Tanaimas pa iti sidain na. Kit nabastad lang, Mike. Masyanak nga raw, ako na naanasakit ka no ti puso na. Sige pare, tulungan ka namang tilew iti manaw. Una, ipagpagapom ka ni Kwarog. Nagswerte lakit din ayan ni Kwarog, maray. Anya nagswerte asasawam ka nabastad lang arudan. Kaano itil-tiliwan ni Kapitan iti manok asidaan na. Gaputan na bastid kanaw. Nagmayatan ti biyag ni Kwarog no kasta. Ni Kapitan, saan basta-basta agsida iti taraken na amanok. Malaksid ano birthday na. Ngam ita agundaway, impartyan na iti manok ni Kwarog.
Nagmayatan ti biyag ni Kwarog, kalpasan na bastard. Una, kay kayat nan at mabastid maray. Kan uray saan anabastid. Ibaga nalatan anabastid. Tapno pagsidaan da iti manaw. Saan akong ngagpaspasada, tataba daw? Ay, saan ay? Apay ngay? Napay lang, kitadan ni Uncle ko amang pakan niya. No kasta, jay kan balayda nga gigyan. Way, nagmayat agyan ni Balayda. No kasta, saan kan nga garam? Sanay, ang mga numabastudak tumanay. Ay na, gagangay na ti agaram. Ada talaga gundaway, mabastid ka. Narigat yung mabastid. Amo ka, ang nagado dita, babalasa nga mabalin mo nga armay. Naglaing damot amang bastid. Kahit saan ka nga ro din ang mga sawa. Sanay, nagado kami matabak dito'y kabildatan. Kasano nga, maribanan. Agyan ka no magaya mo ni Jibalayo ni Kwarag. Nagkuna. Ni Kwarag. Na, kasano ngayon, Jebalay na? Ay, kaya ka mo Angam ko na. Kaya nangarod ka na, ti agyan ni Jibalayaw. Kandi na kano kayatan, ti agaram. Ay kat aglaklakay nga rudan abaroa. Sa pagsagsaga na kami kanito yung agbalin aninong kininang na. Ay kat dagijay nga rod nagdadak la kaldero ti paglutuan iti kanan no kasta. Ay katuwin na, maray. Mabalinti ang daman. Ha? Ay nagpintasin dito yung balasan. Ay, adeng. Anya ka diti damagam. Amamuyo ka din ni Kwarog. Kwarog ko nam. Ay won, amok. Pero damdamagam ading balasang. Ag-textmate kami ngamin. Kaya't ko kumangagkita kami. Iso asya kung tinangdanon kan kwa na dito'y barangay da nga ibagbagana. Ha? Ay na, pari badong. Saan nga agbaak ni Kwarog? Makaasawan ni Kwarog. Ay, Kwarog, ada mang birbirokan ka. Adaya, mate. Ay, banang, anya di bagbagam amang birbirokan ni Kwarog. Imbagak nga rod nga adda. Napintas abalasang. Oh! Nangag mo, napintas ka no pa abalasang. Basta din naktumanay. Na, Apay nga min aya nga ibagbagam abasto den na ka. Kat isupayan timang birbirokan ka. Amok na ita. Isudya ka textmate ka. Di nakapay nakita. Angam no makita nak. Sigurado basta din nakadagaws. ay di mo nga ron kayat amapan ka sarita. Sanay, Na. mabuti nga ka mabastay. Ay no di mo kayat siya kung timapan makisarita. Nagkunakan ka, intay. Na, ay, mapan kula ka sarita di napintas abalasang Ay, dito'y kalaang unag ti balay. Na, sino nga timapan mang kasarita? Kababain sa pay taga-ili. Kat siyempre, siyak ti mapan makisarita. Sayang. Maray, nagpintasan ni balasang amang berbero kinikwaraw. Ay, nakita mo? Wag, kaano nagpudaw, kan long hair. Ay ngam saan kanomot akayat ni Kuwaro kasangwan. Naa, gundaway na kumadaytan. Wan nga rod nabastad laang dinan kayat ti agaram. Mas daawak man kinikwaraw, no apay akabuting na ti agaraw. Siyak nga tamot, mare. Kaano nga taas sumangbay mati lalaki nga agaram kanya. Naa, mangnam na makapaylaang magayam maray. Kunak no inaklon mo ngagnanayo na baak ka. Ay! Ni kwarog mat, apay adinak kayat asangwan ngay. Ay, kwa nga main balasang ko. Adarikrik na na. Ang ibagak nga umay nakanto pa siya rin ije balayaw. Amo na, ti ayan ti balayaw? Amo na anana, kat no nabayang kami nga ag-text mate. Kasta ka de? O sige nana, umay naktulangan bisitaan iti balay mi intun umimbag. Sige, ibagak to day takon kuha na.
Unudan kaya ti agar, mangkal. Ay, sayang mo dahil dyan balasang akwarog. Ikaarmod iji balay da. Kasanungay no, basta din naktumanay. Ipartyan kan tumanan iti manok. Talaga, angkal. Igatangan kan tumanan iti tinapay. Oh, Ice cream to kumamutin ah. ha? Ay, naumakan iti merienda at tinapay. Ice cream to nga raw. Ice cream. No problem. Gamday. Saya atem ti sumungbat kadagiti sa ludsud ng tukon kaun. Wanang kay. No damagan na no nalawat ti dagam. Anya nga iti isungbat ma. O di isong bat ko nga ikta-iktarya ti daga. Ay, wala! Ay na, Kwarog! Sukatam ti diskartem nga agaram. Tapno makaasawa kan. Ala sigay! Dinan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Voichi Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebutazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangal.